Nagai kuririkania na njira ya gitio tukenaga muno riria gutwariria no twaririe kure mutambo-ini witu wa Facebook Kameme TV Kenya utwandikire utwire wi mwena uriku ni ndona mundu gwitu Jumani akiarahuka araturia ni muthenya ungi nyeni atwarahura edithiria andu eri muthenya na weekend njega rikana weekend irakendio muthi tondu ucio ni muthenya wa mashujaa kuguo ni gukirora methini wa mutambo kahinda gatakiri kuraihu nawe ukiri kure mwena wa X ni @Kameme TV Kenya nawe ukiri mwena wa SMS 21182 na kure mwena wa WhatsApp no hote gukorwo gitwandikira ndumiriri yaku nigetha tukorwo tugithoma kahinda gatakiri kuraihu na mundu gwetwo Simon High Tech Installers uraiga wi kuria Kayu Hills 014 buda wa iria wi kuria town ya Ruriri tugakuona Ruriri kuhana atia ku maguta kidogo tukuje engineer James Maina revisit okay aya mundu gwetwo Samuel Karisho kaiga wi kuria mwena wa Rumuruti Eizo waithaka na ewe kaiga wikwo Chris wahu kumbe pia mnanga free mode okay Esther wa boyo kaiga kai kurathi atia guku well mundu gwetwo Grace wandi basho kaiga wiku muno makiria Anita Tom ukaiga ugeithiretwo na twaku tugena muthenya mwega na weekend njega mundu gwetwo Peter wa gacocco wikuria mwena wa ukaiga wiku muno makiria withira njoroge generator na wikuria mwena wa Katan twakunyita na njira njega na tugakwamukira wega ata wega tugithi na mbere guku thiini wa Kameme TV na no tuguthi na mbere gukorwo tugikinyitanira nawe ru imwe kwa imwe ni tugukorwo tugikinyukia mwena uria wa gukirora kindu gigwitwo traffic nigetha tukimenye farafara citu igitari atia rushini rwa umuthi no mbere daya ririkana wina mweke na wina kanya ga gukorwo ukiri muhotani ga gukorwo gikihotanira kimajika ya ciringi 100 na ni njira huthu muno makiria kanya gakora gikorwo ugikikorwo na kurathi hara thini wa paybill thini wa M-Pesa ugekira paybill ya 155571 155571 ugacoka ugekira ciringi ciaku 99 peke yake tondu ciringi imurikagwo na ingi ugekira ciringi ciaku 99 account name urandika kiugo Kameme ukandika kiugo Kameme ugakorwo gikihotanira ciringi ciaku 100 muhotani witu egwitwo Magdalene Wanjiru niwe wihotanire ciringi ciake 100 rimwe namba yake igakirigia na 829 Magdalene Wanjiru is our winner ciringi ni 100 rimwe very simple na very easy onawe urakiongerera miekeo yaku ya gukorwo gikihotanira njereo ya 155571 account mugekira Kameme na ciringi ciaku ni 99 iri uragikorwo ugikihotanira na no tuko tugithina mbere gukorwo tukinegeria ahotani yage o ria tafarira igugithie na mbere na ni ndake riu tuthie imwe kwa imwe thini wa farafara citu tumurike uria itarie ni undu wa gukimenya jamu ikairia taririkana ria gwakiura ni kunyitanaga o hanini kuguo ni twega tukirore jam imeshikia wapi farafara citu tha ici twanjiriria kamera citu ira tutwara kuria mwena wa Gang Road kana Ngong Road na twakiona icigo cia Ngong Road nyingi ni ronania cikire na muthianiriro haria hani Kenyatta National Hospital haria roundabout ni haria Valley Road gicigo kiu Bagathi we haha hothe farafara ya Bagathi mundu ucio mundu we mwena ucio haria KMTC haria Daystar na icigirira icio ni kuronania ni kuri na muthianiriro kana wakiona red ugakimenya traffic imeshikana bumper to bumper ugafatara gukorwo kigena wetereri Valley Road nionekana in fact nigetha ukiingira na town nioneka ikiri na muthianiriro munene muno makiria kuguo wewe mwena ucio uraima icigirira icio cia Ngong Road mieneo yothe ya Kilimani nako ni ukuona ni ugukorwo wina haria he handu kuja haria Daystar haria he handu guo he mucari wa batiriri uguo ni ugukorwo ugikigucia Queen's Kotek Road ni urona uria nayo igitarie iyo ndiri na jamu nene tigo hau roundabout ni wahituka hau roundabout ni ugathiuthiete na mbere na Valley Road ugacoka hau ugakorwo wiohorete na jamu nginyo he handu ugukinya naho ugakora ni haranyitana o hanini wathiathia but wahituka hau ni guthie wega ta wega ni nywe kana ni kwamba torabata ugithie Valley Road kana ni guikuruka ororete na mwena wa Nairobi ugukorwo uthiririkite wega ta wega ni ugukinya hari uguo hari around
Integrity Center haria Ethics and Anti-Corruption hau ni wakiona hau naho ni hakoragwo na njira ciahukanite nigetha ukiingire town no hatiri na muthianiriro munene ugoka huthirite Kenyatta Avenue nigetha riu uingire mwena wa CBD no ni rakiona barabara iria nacio ibindaga igagioka gwitirira bara iyo ya Valley Road nigetha tuingire town uria igitarie Kenyatta Avenue hena gacigo karakinyitana o hanini bara iyo na ugakiona ginya Nyerere Road uria igitarie ni undu wa wakiuma mwena ucio wana rugongo processional way mwena wa Serena ukiingira ogwo gabarabara kau gokaga gwitirira kindu gigwitwo Kenyatta Avenue ni urakiona uria igitarie but ugoka ningo kunyitana na jamu hakinya haha roundabout ni ya Kenyatta Avenue na ni undu we uraingira na town kana urakiuma ukihuthira Kenyatta Avenue hau roundabout ni we ugwatini wa gukorwo uyukama jamu ni o hanini kugwo we hihi urakiuma town uthiete wira ukihuthira bara yo ya Kenyatta Avenue hara roundabout ni ukorwo wifatara gugieterera tukiambe tukimurike barabara nayo ya Uhuru Highway uria igitarie barabara igithia goitirira kure nigetha tuthie all the way tunyite Mombasa Road funny enough Muthe University we Uhuru roundabout hamothe hatinyitanite mono wona yellow kamenya ngari ni iragithonga kugwo hau ndukunyitana uthiete tigo hau roundabout ni ukomba gutithia o hanini ugieterere mukoro mugikihingukirwo ucokeru uthiete haha turakiona haria kindu gigwitwo exit ya kindu gigwitwo expressway exit ni ya kindu gigwitwo Nairobi haria museum ni haranyitana o hanini but after that gutirakiona kwina gwati munene tuhayuka all the way Uhuru Highway gukwishigera cia hari thukuru ndaturi gutina jam munene Uhuru Highway ni wakiona tari tutarakigira muna wa Waiyaki twambe tukirore kana tugithie Waiyaki wetu ni uregitarie gukiringana na kamera cito Waiyaki we kuringana na haria turakiona muna wa Kempinski hau ni guthiririka ukitio harurukite wewe kuria muna wa kiria ni gukora na jam haria hado Galileo gikurukirira kana ukiabatirira we muna Waiyaki we but apart from that ni kuri na gicigo haria roundabout ni haria the mall Westlands haria ukaga haria hahingirwo roundabout yahingirwo nigetha ukeru ikurukite unyite mwana wa Kempinski mundu we Waiyaki we hau ni agukorwo agikigucia na ni kuma all the way jam ino nirona nambirira hi morekeri wako no nyambatire turore kuria irakianjiriria ni undu wa wewe mwana wa Waiyaki na ni irakianjiriria kuraihu muno makiria wewe kuria mwana wa Delta kugwo ukimenye wewe ku rugongo na kinya kuria Lions Place ni gukorwo gikinyitana na jam iyo turore mwana wa kindu gigwitwo Forest Nairobi Forest Road Ojijo roundabout hari ogwo hothe hau museum ro itarie kuni kuronania gutire no gwati munene kana ngari ni iragithonga wega ta wega Forest Road onayo ni turakiona uri gitarie ni icigo nini cina jam ti jam gigitwo nene muno makiria haria farafara campus ya Kayu ya watho hau ikirugu no akiona hagitarie na yo Limuru Road no tukimurike nayo tondu ni uka guitirira mwana wa Forest ona githie kure mwana wa Thika Road turore icigo cia Limuru Road rigitarie na guo no mothe gutirakioneka gukiri no tiganu munene tondu ori hagikoragwo hagikinyitana haria mwana wa City Park haria mwana wa Aga Khan na First Parklands Avenue icio ciothe ikire hau ni rakionania ono mothe gutiri no tiganu kuo we ukihuthagira bara ya Limuru Road rakiona gaka ni ga trend kuo ugikimenya mathaa maya utakuja kukutana na jam bumper to bumper no ukorwo gikiurira jam iyo kugerera barabara ingi agikorwo ukenda gukorwo gikinyitika tugethie imwe kwa imwe tuhuthira Professor Wangari Maathai Road ithie itutware ginya kindu gigwitwo Embu Nairobi Highway kana ria twitaga Thika Road riu we ni undu ucio we uraima kuria mwana wa Forest roka huthirite we gukiuma ginya mwana wa Limuru just in case urakenda gukingira kindu gigwitwo Thika Road kana the Meru Nairobi Highway na gukiringana na haria turakiona ni undu we urakiuma kana gukingira Nairobi ndronania ino gwati munene ni tukumurika kuria jam ino irakianjiriria mwena uyu wa kindu gigwitwo Thika Road na ni ndirakiona riu haha ndu urakinya igagikunyita igagikuma kamata wega ta wega na ni icigirira cia muthaiga kama kawaida uria tumenyerete gukiringana na uria tukoretwo tugikiona kamera citu kana gukoretwo gigiikara barabara-ini na ni urakiona haria mwena wa Pangani hothe muthaiga view haria uo barabara-ini ya muthaiga guyuka gugiitirira ku Thika Road imeshikana tena sana kuo wewe mwena ucio ni ugufatira gukorwo na wetereri nigetha ugiuke mutirithania na jamu yo ginya riria urigiitirira mwena wa Nairobi na ni urakiona Thika Road wona tune ukamenya pole tu na wona yellow ukamenya irathonga o hanini kuguo
it's very very slow kana ni in jamu ni regucia muno mwena wa kindu gigwitwo Thika Road ni urona kure icigirira cia Mathari haria thibitari na nakuo Kiambu Road no tugikimurike tondu barabara ya Kiambu Road ni ukaga igagiitirira kindu gigwitwo Thika Road kuma haria Muthaiga borithi ni turona uri hagitari Muthaiga police station all the way kwaja we urakiingira na town kana uragiuka kuitirira kindu gigwitwo Thika Road umite na Kiambu Road wi hatikaini ya gukorwo wi kuna traffic kino kana we kwigucia-ini guku kwa ngari kana muthianiro uyu wa ngari uguo niguo Kiambu Road gitari na ginya we urekera icigo icio cia urahuthira Kiambu Road ukiuma onawe urio hatikaini tondu ni ona bado nayo no irakigucia kana ni irathie kahora kahora no iyo ni rakioneka ndianjitie haraihu tondu muthi ona ni haria icigirira cia DCI no hanini ugoka nayo wikurukite haria Kadura Forest ugagiuka no but after before that utanagikinya hau agikorwo urakiuma na mwena wa Kiambu nduri hatikaini na gikorwo ni rakiuma ugithie na kindu gigwitwo Kiambu wahituka haria DCI ni gugithie wega ta wega Thika Road na kiona uragithiete na mbere gukorwo ikinyitana na jamu ni ikiumite haraihu muno ndi haria ikiumite tondu haria mwena wa Allsops ni njui barabara ya kindu gigwitwo kaini yakiura haya ni itagirira hau but ni twakiona haria barabara yo I mean traffic ikianjitie mwena wa Thika Road koguo wewe mwena ucio ugagitarwo uria gukiagirire nigetha ukakimenya kiria kiragituma unyitane kana uko kwa jam ni undu wa kindu gigwitwo muthianiriro ucio uria kuri Thika Road na ginya icigirira cia kindu gigwitwo KCA University ona hono hanyitanite wega ta wega ni mugukorwo mugigitirithania na traffic yo wega ta wega koguo ucio ni mwena wa Thika Road noguo niguo gugitarie barabara itiganite koguo ni undu wa we urakihuthira barabara itiganite uguo niguo bara cito cigeikaire rucini rwa mothe tugagikuririkania ukorwo gitwarithia ngari na njira ya kumenyerera tondu ria gukiri na mbura ni gutenderaga na gugakorwo gukiri na gutwara ngari tigwa kawaida hau naho tugukinya ikereka riu ria tabarira mana kana ria ikereka riria muthenya wa muthe titabarira nake kihumo gikorwo akiri tayari nigetha tukinyukithie ikinya wa ikinya tukorwo tugikimurika maundu matiganite makigie uteti na makigie utongoria thiini wa bururi uyu wito wa Kenya na ndakiona tukiri na Edwin Wairago ni MCA wa kuramana wa gituge na tukiri na Karithi wa Boinake ni nominated MCA tukorwo tugikiaraniria nao umuthe ndonatari muthenya wa members of county assembly tukorwo tugikiunanira njungwa na mundu ugwitwo Maina Kihumo ni cia hadatha igire no ndicoka no muthe ni muthenya wa Thursday no tuhariria irio citu thiini wa nyungu ya Rikiratha no kwa hinda riri mundu ugwitwo Maina Kihumo athi na mbere na gututerefanga kuria na njira ya gitio ndukai kunyegonyora mutambo. Oh yes, gatho cia mwanya thengio muno makiria ngonyitũgenio rĩngĩ rũcinĩ rwa kĩrathimo tũkorwo tũgĩgĩtirithania thĩinĩ wa ikereka rĩrĩ nginya rĩrĩ